Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi se jittanta xortih biex għall-ewwel darba jikkontesta id-Distrett elettorali. Dan ħabritu l-gazzetta Malta Today li spjegat ukoll kif Azzopardi qed jimmira biex itella għas-siġġijiet ta' Robert Arrigo u Kristy Debono fost l-oħrajn. Fuq id-Distrett tal-Għargħur u San Ġwann mistenni joħroġ ukoll Joe Giglio li qed jiġi mbuttat ferm mill-Partit Nazzjonalista. Jekk jiġu eletti Azzopardi u Giglio fuq dan id-distrett, il-viċi Kap Robert Arrigo u anke d-Deputat Kristy Debono se jibqgħu b'xiber imnieħer. Għall-aħħar kwart ta' seklu Azzopardi dejjem ġie elett fuq ir-raba' distrett elettorali illi jinkludi fih raħal ġdid. Fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss fuq dan id-distrett mistennija jikkontestaw ukoll kandidati illi ma jarawx għajn majn ma' Jason Azzopardi minħabba dak li jagħmel fil-konfront tal-ex kap Delija. Minħabba li f'dan id-distrett normalment jiġi elett deputat wieħed biss tal-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi beda jfittex alternattivi oħra f'każ li ma jiġix elett mid-distrett tiegħu. Dan kollu jikkontrasta sew ma' dak li kien ta' xiefa mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grech fejn wieħed li se jagħti ċans lil kandidati ġodda. Din il-battuta ma niżlet xejn sew ma' Azzopardi f'mejn ġimgħa ilu tefa' botta diretta meta uża kwotazzjoni tal-ex President tal-Istati Uniti Ronald Reagan li kien attakka lil kandidati ġodda bħala nies ta' bla esperjenza. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. That it was Seneca or it was Cicero, I don't know which, that said, if it was not for the elders correcting the mistakes of the young, there would be no state. Wara dan kollu Bernard Grech kien għamel pass lura mid-dikjerazzjoni tiegħu u tenna li se jkun qed jagħti spazju artifiċjali lil kandidati tiegħu. Li rridu mhux biss allura nies ġodda, mhux biss uċuħ ġodda, ma rridu wkoll nagħmlu b'mod jekk hemm bżonn anki artifiċjali spazju ħalli dawk in-nies tassew ikunu jistgħu jidħlu u jieħdu posthom.